najveća demonska zamka jeste da čovjek nije ovdje sada i da se ne bavi sobom. Demon nas stalno gura da se ili bavimo drugim ljudima, ili da živimo u nekoj budućnosti, u fantaziji, ili da smo melanholični u prošlosti, samo da nisam ovdje sada i da se sa sobom ne borim. Gospod čovjeku daje energiju za jedan dan, jer mi ovaj dan imamo. Ne brinite se za sutra, dosta je svakom danu zla svoga. Kaže sveti vladika Nikolaj, o 3 stvari ne govori. O Bogu dok ne utvrdiš vjeru u njega, o grijehu brata svoga jer i sam si grešan, dakle bori se sa sobom, i o sutrašnjem danu dok ne svane. Gospod nam daje ovaj dan, on je naša realnost i što je najvažnije, Gospod daje silu, snagu, blagodat da ti taj dan izneseš do kraja, da pobjediš sebe i izneseš onaj krst koji ti je on dao i pobjediš probleme sa kojima se suočavaš. Dakle, ti imaš snage da te probleme pobjediš. Demon to zna, pa nas pokušava da navede da tu energiju tog današnjeg dana potrošimo na ogovaranje i osuđivanje drugih ljudi. I onda kad me napadnu moji problemi, ja nemam snage da se sa tim suočavam. Zato Gospod govori da ne osuđujemo ni jednoga čovjeka. Sveti oci će reći da se ogovaranje i osuđivanje dvokrilna vrata na koja demon ulazi u život čovjeka. I zato prva naša borba je sa tim grijehom. Možda bi prva naša borba trebala da bude sa tim grijehom. Pazite, jer sve druge stvari su nekako, evo, bludna strast ili stomakougađenje, to je plod moje prirode. A ovo dolazi s polja. Ovdje je dovoljno samo za početak zatvoriti usta. I kad ubaci demon tu pomisao, osudi Milanku, osudi Georgija, i ako si je čak i prihvatio, odmah reaguj: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešnog. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj brata moga, njegovo ime. Malo po malo, vjeru, iz iskustva govorim kao neko ko je ranije mnogo osuđivao i uvijek nalazi opravdanje za to. Čim čovjek krene da se bori, vrlo brzo zamrzi taj grijeh i postane mu neprirodan. Sa nestankom tog grijeha mnoge stvari dolaze na svoje mjesto, jer su upravo tim grijehom i uzrokovane. Dakle, da ne osuđujemo nikoga, sa vrlo malo borbe moguće to pobijediti. Pa Juda nam je primjer, ako se čovjek ne bori sa samim sobom, ne krene borba na nivou misli i pomisli, to može metastazirati do stravičnih problema, iskušenja, nevolja. Uđe pomisao u Judu, to nam Sveto pismo govori. Pomisao sa kojom se on nije izborio, sa koju je potisnuo, ona ga je odvela u izdaju Boga, u samoubistvo. Zato, koliki god su moji problemi, oni su meni najveći jer su moji. Moja dužnost je da se bavim sobom. Spasavajući sebe, ja ću pomoći i drugome čovjeku. Vi ako ste letjeli avionom i ako čovjek leti avionom pa ima ispred sebe one brošure koje govore kako u datim trenucima postupiti, u trenutku nevolje, nesreće, majka sa djetetom prvo veže sebe, pa tek onda dijete. Jer ako ti sebe ne obezbijediš, propade dijete. Ne možemo mi drugom čovjeku pomoći ako sebi ne pomognemo. Ljekaru izliječi se sam, kaže Sveto pismo. Ako slijepac slijepca vodi, obojica upadnu u jamu. Dakle, mi ako hoćemo da pomognemo drugom čovjeku, prije svega moramo da pomognemo sami sebi. Jer dok sebe čovjek ne izgradi, dok sebi ne pomogne, neće moći pomoći i drugom čovjeku. Koliko god da ti pravilno govoriš, pravilno želiš, bez dobrog života, ta tvoja riječ neće imati efekta. Pravi autoritet je onaj u Hristu Bogu.